Uz podršku Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije, opštine Čair i Turskog kulturnog centra Yunus Emre iz Skoplja i učešće kulturnih radnika, umjetnika iz zbratimljenih gradova Skoplja, Istanbula i Sarajeva, održani su Dani bošnjačke kulture u Kuršumlihanu u Staroj Skopskoj čaršiji. Na manifestaciji, koja je dobila status državne manifestacije, među mnogobrojnim gostima prisutno su bili i predstavnici parlamenta, zamjenik ministra kulture Daim Luči, gradonačelnik opštine Čair Visar Ganiju, prodekan Filozofskog fakulteta Nataša Stanojkovska-Trajkovska. Manifestacija je započela intoniranjem himne Republike Sjeverne Makedonije. U ime Kulturnog centra Bošnjaka, koji je organizator manifestacije, prisutnima se obratila predsjednica ovog centra Fatima Škrijel i isticala da ova manifestacija sadrži interdisciplinarni program i da se ovim skupom želi dati doprinos očuvanju i promociji kulture Bošnjaka. Poštovani poslanici Sobranja Republike Sjeverne Makedonije, Sanela Škrijel i Abdullah Saliju, poštovani prisutni, želim vam dobroveče i dobrodošlicu na manifestaciju Dani bošnjačke kulture Lilijum Bosnijekum, koja će se održati ovdje, u ovom prekrasnom zdanju, u ovom karavansaraju, za koji izvori govore da je zadužbina iz 16. stoljeća Mula Musledina Hodže, sina Abdulganija, koji je bio naučnik na dvoru sultana Selima II. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik opštine Čair Visar Ganiju. Prije svega želim da vam čestitam manifestaciju Dani bošnjačke kulture i što ste odlučili realizirati ovaj događaj na mjestu koje upravo odražava kulturu, tradiciju, raznolikost staru čaršiju. I upravo i večeras, kao i svakoga dana, udajemo počast našim sugrađanima. Promovišemo njihove nacionalne i identitetske vrijednosti, koje su stubovi društvenog razvoja. Opština Čair je bila primjer razvoja i kultivacije mnogih kultura i mogu slobodno reći da je to uspješna priča u životu bez etničkih podjela, bez vjerskih podjela, bez kulturnih podjela. Čair je poznat kao multietnička opština gdje živi zajedno Albanci, Makedonci, Bošnjaci, Turci, Romi kao jedna porodica. Međusobno poštuju kulturu, tradiciju i religiju i svi sebe nazivaju Čairčanima. Svi žive kao u zajedničkoj kući, više različitih porodica gdje slavimo zajedno svoje praznike. Danas imamo Bajram, a sutra imamo Uskrs. Danas slavimo dan albanskog pisma, sutra turskog, bošnjačkog pisma i tako dalje. Dakle, razlike, posebne jezičke, kulturne, etničke, kod nas se nikad nisu dešavali. Već naprotiv, mi smo stvarali i gajili inkluzivne škole, višejezične i multietničke i time smo postali primjer posebnog društva gdje svako uživa prava zagarantovanom zakonom. Djeca zajedno uče u školama, bez obzira na nacionalnu pripadnost. U 6 od 9 naših osnovnih škola djeca različite nacionalnosti uče na svom maternjem jeziku. A tokom pauze igraju se sa vršnjacima bez predrasude, bez stereotipa, bez podjele. Zato što se kontinuirano trudimo da dokažemo da je mogućnost obrazovanja na maternjem jeziku i stvaranje unapređenje maternjeg jezika vrijednost koja doprinosi razvoj kulturnog pluralizma. Poštovanje nacionalnog identiteta, kultura i tradicija naroda je posebna stvar i to bez ikakve sumnje postoji u Čairu. Spremni smo pružiti svaku vrstu podršku u čuvanju ove rijetke raznolikosti, sarađivati u realizaciji različitih ideja i projekata. Uspijevamo učuvati jezičnu i kulturnu razlikost, jačamo saradnju i suživot, a istovremeno povećavamo kvalitet života koji je svima tako potreban. Obraćanje su imali i Salih Agul Hadžifejzović, potpredsjednik fondacije biznismena Rumelija, kao i počasni konzul Srbije u gradu Edrene u Turskoj, i Ajla Erdim, predsjednica Rumelijske prosvjetne fondacije u Istanbulu i potpredsjednica Udruženja za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju Tomurčuk. Ja od 1963. godine živim u Turskoj.
Ovdje sam 2 godine živio u ovoj lijepoj zemlji Makedoniji, u Makedoniji i stvarno mi je puno velika čast i želja što sam noćas ovdje na ovoj bošnjačkoj, kako da kažemo, kulturno društvo koje je priredilo. Mi, Bošnjaci, gdje se nalazimo, u kojoj zemlji, bilo u Makedoniji, bilo u Srbiji, bilo u Turskoj, mi samo pridonesemo. 2 ayrı ekip olarak geldik. Mi smo u Skoplju u ime fondacije Rumelija. Naša grupa se sastoji od 2 ekipe. Jedna je prosvjetna fondacija Rumelija, dok je druga udruženje za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju Tomurcuk. Aynı kültürü paylaşan, birleşen kardeşleriz. Bu kardeşlikle birlikte burada bizleri davet eden öncelikle Mi smo 2 bratske zemlje, dijelimo istu kulturu. Zahvaljujemo se gradonačelniku opštine Čair kao i organizatorima ove manifestacije i nadam se da će ova naša suradnja nastaviti i u buduće. İlk adımlarını ileride de aynı şekilde hep birlikte devam ettirmeyi diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. slijedi drama Ramiza. Manifestacija je započela sa dramom Ramiza Muhameda Abdagića u izvođenju amaterske dramske grupe Lilijum Bosnjakum. Da pođem za sina jednog Šaćir Efendije i to protiv njegove volje. I da ja bidem sebe, da Hasana prokunu otac i majka i da ga iščeraju iz kuće. Da mene čitav Čatovićki fista zove Udezom, a njega Hairsu. Ne, ja to nikad ne bi uradila. Taka bi sreća bila kratkog vijeka. A ja ga volim, ja hoću da on bide srećan. Zato nek se oženi s Hanifom, s onom s kojom mu je otac razio. A ja ću se ubiti. A kad sutra pukne bruka da me je ostavio... Što govoriš, Ramiza? Hasane, ostavi. Nikad. Prije bi se ubio nego što bih tebe ostavio. Hodi, razgovarat ćemo svemu. Za to sam i došao. Jel ti tu majka? Nije, još je na radu, ali doći uskoro. Neka dođe. Sve jedno. Razgovarat ćemo zajedno. Neću više ni od koga da krijem. Nek vas cijel svijet zna da samo tebe volim i nikog više. A otac Hasane? Otac. Ti znaš njega. Uliću ga, umiću ga. Pašću pred njega na koljenu. Eto mi, majke, Hasane, moraš ići. Ne volim da te zatekne ovde. Neću. Baš hoću da ostanem i da se objasnim s njom. Ko zna šta je sve najčevica do sad navela. Nemoj, Hasane. Neću se ni pomoći. Šta je to, Ramiza? Koga to dovodiš ovdje dok ja nisam u kuću? Ništa, mamo. Tu je Hasan, Šaćir Efendijin. Jes, majko, to sam ja. Ramizu ću uzeti za ženu. Mi se odavno volimo. Ti da uzmeš Ramizu za ženu. Znam ja kako misliš da uzmeš ti za ženu. Da ti bude žena za jednu noć. To li je? Sve je meni najčuvica rekla. No ja nisam verovala. Odnak je kuće inakog oca. Ti si se otkovu i meni udario na obraz i namus. Izlazi mi iz kuće. Stani, majko, nije tako. Hasan nije takav. Oprostite ako sam vas nešto pobrkala. Dosadilo mi samoj, pa reku da svrati malo koćame. Evala, jako si. Ako mi nećemo jednako druge... More prodaj ti to kom drugom. Znam ja dobro što si ti svratilo ovde. Tu halađo jedna. Hasane, griješi se, sine moj. A da nisam ja taka? Nije ona taka, Hasane. A to što svijet svašta istura... Gdje si? Ja šta si? Sad reci šta si lagala na mene čamu. I ko te je podgovorio na to? Ko te je potplatio i čiji si kodaš? Ne griješi dušu, dijete. Ko će me opet potplatiti? Šta da govorim protiv tebe? Imam ja dosta svojih briga, Misliš, ne znam te, jel? Moraš čupaču ti ta tvoj pogani lažljivi jezik, da više nekad nećeš ni pisnuti. Zavadila si mog brata sa ocem, pa hoćeš sad i mene, jel? Program je nastavio sa promocijom knjige Ja i autizam, vodič za preživljavanje roditelja i Ne zovi me autista, moje ime je Adam, spisateljice Anise Bečirović za djecu sa autizmom i drugim osobenostima i u okviru nje projekcija kratkog dokumentarnog filma 24 časa u Adamovom životu. Nakon toga kratko predavanje Autizam kroz ordinaciju o utjecaju autizma i drugih posebnosti na cijelu porodicu. Evo sad, oko vrata nosim knjigu što sam ja cijelo
oko vrata nosim knjigu što sam je cijeli život pisao. Evo ja za milost molim sve što je loše sad bih rado pisao. Evo sad oko vrata nosim knjigu koju sam pisao. Tako nosim ja svoju ljubav prema mom sinu Adamu. Prema mom atipičnom sinu koji, kao što ste upravo vidjeli, nema nikada mira. Sa njim nikada nije dosadno i sa njim uvijek imate šta da radite. Jeste naporno, užasno naporno. Jeste teško, ali ljubav koju on daje, onaj zagrljaj kojim vas zagrli, to je vredno svih onih muka tokom dana. Ovu zadnju scenu koju ste vidjeli, to je bila scena kad je moja sestra došla u Njemačku i vidjela Adama nakon 3 godina. To je dokaz da ova deca, kao što je moj Adam, koji ne govori i koji ne ume da komunicira sa vama kao što mi svi komuniciramo, da ipak imaju osjećanja, a najviše pamte ljubav i osjećanja koju dobiju od vas. Zato je veoma važno da senzibilizujemo ovu temu i da javnost više sazna o ovoj temi, o ovoj borbi. Jer dosta sve što se priča o autizmu je većinom o visokofunkcionalnom autizmu. O onima koji su na nivou genijalca, recimo kao što je film Kišni čovjek ili Doktor. Međutim, nažalost, broj niskofunkcionalnih autista je veoma veći nego visokofunkcionalnih autista. I upravo ove familije su osuđene, u navodnicama osuđene, da propadaju jer sad za sad naš sistem ne funkcionira dovoljno dobro koliko bi trebao da funkcionira. Stoga je napravljeno upravo i ovaj film. Upravo zbog toga sam ja pisala one prve moje 2 knjige o kojima je javnost već čula. I jako mi je drago da pohvalim moju ekipu, pogotovo naše omladince, i da kažem da naši omladinci su jako senzibilizirani na ovu temu i da naši omladinci, Bošnjaci, tu prednječe pred svima, jer zaista još u vrijeme dok je Adam živeo u Skoplju, oni su bili uvijek ona ruka podrška njemu, oni su uvijek brinuli o njemu. Zato je upravo i u prvoj i u drugoj knjigi spomenuta Belma Hasić kao jedna od osoba koja je uvijek bila pored njega i dala mu ruku i podršku. Tako su upravo sada i svi ostali ovi moji omladinci vredno pripremali ovaj naš video i u to ime im zahvaljujem večeras. Hvala vam svima. I moram samo još jedno reći na kraju, da jako je teško izaći na scenu i reći da, ja sam Anisa Bečirović, majka djeteta sa autizmom, a da pritom se ne rasplačem. I iza toga stoje mnoge borbe, mnoge moje suze, mnogi moji padovi, ali sada stojim jača od svega ispred vas tu. I želim da poručim također svim roditeljima koji imaju djecu sa posebnim potrebama, da ništa manje mi vrijedni nismo od ostalih, naprotiv. Mi imamo veće borbe, a sa samim time i veći je naš lični rast. Hvala vam. Hajde, ne stidi se, pitaj. Vi ste dugogodišnji doktor i vjerujem da se često susrećete sa autističnim pacijentima, koji je, tako reći, nemoguće pregledati i utvrditi šta ih boli. Kako ih liječite? Kako pristupiti osobi koja ne dozvoljava da se pregleda? Veoma dobro pitanje. Dete sa autizmom od samih ulazaka u ordinaciju, u vašem ordinaciju još u čekaonu, ono je dete što ne može da čeka. Za razliku od svih roditelja koji nosimo naše dijete na pregled za temperaturu ili za neki bol, dete sa autizmom se priprema satima. Roditelj nestrpljivo prvenstveno sam se misli i nervira kako će da uđe i da potraži milost od drugih za da uđe preko reda, da objasni, zato što to dijete ne može da čeka. Njegov sami ulazak u ordinaciju najčesto se ide ka tome da mi se odmah povežemo i on bira samo nas, samo imaju poverenje u jednog doktoru, ono koji im pruži pažnju i ljubav. Najčesto dete sa autizmom pri samom ulazak u ordinaciju on dođe i traži zagrljaj. Traži da vas poljubi i za razliku od
kad imamo neki pristup da imamo samo ja sam doktor i ne želim da me diraš ili ne želim da me zagrliš, dete sa autizmom to veoma jako osjeća. I sami pristup, ulazak u ordinaciju, on uopšte ne može da sedi miran. On hoće da on vodi situaciju zato što on je u njegov svet. On ne vjeruje u svet moj, u moje objašnjenje. On mora da mi kaže na svoj način, ne govorom, već govorom tela, šta ga boli ili gde ima kakav problem. Dalja dijagnostika kod dece sa autizmom u odnosu na laboratorijske pretrage ili na bilo kakva snimanja su naučna fantastika, najčesto, i uvek same pripreme sa roditeljom idu često puta i sa našim objašnjenjem kod doktor da mora da se uredu, pa često puta i da odamo i mi znači sa njimi da ga držimo i da imamo asistenciju od 2 ili 3 duša ljudi oko njega za da uspemo da dođemo do dijagnoze i da mu damo adekvatnu terapiju. Na manifestaciji održana je i promocija knjige Migrantska kriza i naseljavanje Bošnjaka u Makedoniji profesora doktora Redžepa Škrijelja, koji je kratka prezentacija o historiju, jeziku i tradiciji Bošnjaka od strane diplomiranog pravnika Arslana Omeragića. Mi koji smo hroničari našeg bošnjačkog života u Makedoniji možemo biti svjedoci da najmanje 300, 400 pa i 500 godina imamo vitalnu recepciju na prostoru naše Makedonije. O tome svjedoči, rekao je Arslan, svjedoči postojanje brojnih rječnika koji na najbolji način argumentuju kulturu i samobitnost Bošnjaka na ovim prostorima. Ta vitalna recepcija je svakako ostvarena zahvaljujući izuzetno velikom prijemu i veoma velikom razumijevanju svih Bošnjaka, svih građana Makedonije koji su na ovom prostoru ostvarivali suživot sa Bošnjacima. Bošnjaci su dolazili su u različitim etapama sa željom da se uklope u organizam tadašnje Osmanlijske imperije, da se uključe u organizam onih zemalja gdje su mogli, kada nakon toga što su prisilno sa svojih ognjišta protjerani, da se nekako uklope u čitavu ambijenturu, da se uklope u sve ono što čini jedno zajedništvo i mogućnost nastavljanja jednog zajedničkog i efikasnog suživota sa ljudima u čim su zemljama došli. Naime, Bošnjaci su najprije na makedonskim prostorima dolazili na mjestima gdje ih je raspoređivala Muhadžirska komisija koja je osnovana u drugoj polovici 19. vijeka i na taj način, shvativši njihove potrebe, shvativši njihove nevolje, shvativši njihovu rasijanost, nekako uspjeli su da izaberu najbolja ona mjesta u kojima je počeo da pulsira bošnjački život, da pulsira i naziv Bošnjak, bošnjačka mahala, bošnjačka česma, bošnjački sokak, bošnjačka čaršija i pomalo ono nepopularno bošnjački grobovi, bošnjačko mezarje. Bošnjaci su jedan od rijetkih progonjenih naroda koji je zahvaljujući toj vitalnoj recepciji u jednoj predivnoj državi kakva je Makedonija uspjeli da ostvare svoj nastavak svog ekonomskog i porodičnog života. Uprkos svemu tome mi imamo situacija kada su morali da u naletu neprijatelja da ostave i postavljene sofre koje su porodici namjestili da objeduju. Vratit ću se samo ukratko, ne bih želio da vašu pažnju, da vas prepustim ovim koncert majstorima i ovim divnim pjevačima, da ovaj ugođaj bude što ljepši, da kažem da Bošnjaci, osim što imaju, što su ostvarili jedan efikasan suživot na makedonskim prostorima, Bošnjaci u Makedoniji, u Skoplju i u Bitolju je došlo do pisanja 2 značajna bošnjačka rječnika, bosansko-turska rječnika u kome su pokazali Bošnjaci da osim toga što žele da sačuvaju svoj etnogenetski subjektivitet i identitet, oni su želili itekako da sačuvaju i svoj bosanski jezik. Bosanci ili Bošnjaci? Bosanski jezik ili bošnjački jezik? 2 često postavljena pitanja i 2 velike dileme za većinu nas. Hajde da ih razjasnimo.
Kratku prezentaciju o historiju, jeziku i tradiciji Bošnjaka je za vas pripremio Arslan Omeragić, koji će svima onima koji te podatke znaju biti samo podsjećanje, dok će drugima biti prilika da nešto novo nauče. Arslane. Mikrofon je vaš. Da Bosna, Bošnjaci i bosanski jezik nisu nastali juče, ko što hoće neki da prikažu, već traje tisućama godina. Znači, prvi put Bosna se pojavlja kao naziv 958. godine, Bošnjaci se spominju 1166. a bosanski jezik, odnosno bosanski rječnik, koji je napisao Muhamed Uskufi 1631. godine. Titula bošnjačkih vladara je bila ban. Prvi poznati ban je bio Orić ban, koji je vladao u periodu od 1154. do 1164. godine. Drugi ban, po meni najpoznatiji ban, to je Kulin ban, koji je vladao od 1180. godine do 1204. godine i u njegovo vrijeme Bosnu su naseljivali bogumili koji su bili protjerivani i maltretirani od strane zapadne i istočne crkve i spas su nalazili u Bosnu kod Kulina bana. Koliki je bio utjecaj bogumilskog učenja na Kulina bana pokazuje i podatak da je Kulin ban svojim aktom proglasio bogumilsku vjeru za državnu vjeru u Bosni. Za vrijeme Kulina bana Bosna se toliko razvijala da je bila vojna sila, ekonomski je bila moćna i svoju teritoriju uvećavala stalno. Inače, najznačajniji dokument i po meni najbitniji dokument za historiju Bosne je povelja Kulina bana koja je bila napisana 29.8.1189. godine, odnosno i ta povelja reguliše trgovačke odnose između Bosne i Dubrovačke republike. Zašto je bitna povelja Kulina bana? Bitna iz dva aspekta. Prva je državna, druga je radi bosanskog jezika. Preko državnosti označava da je Bosna još u 12. vijeku imala svoju državu, bila je samostalna, mogla je da sključi ugovore sa bilo kojom drugom državom, imala je svoga vladara i svoje institucije. Što se tiče ko je živeo u srednjovjekovnoj Bosni, to su živjeli naši Bošnjaci. Bosanski jezik, znači nije novi jezik, ko što hoće da ga prikažu, već Konstantin filozof, vizantijski putopisac, spominje ga još 1300. godine. U toku dvodnevne inkluzivne likovno-edukativne radionice koja je započela sa umjetničkom izložbom skulptura, bakroreza i slika umjetnika Fadila Latifovića i Muja Skenderovića, održala se i radionica sa djecom s kojom je koordinirala prosvjetna radnica, diplomirani pedagog Čelebija Omeragić u suradnji sa studentima i prodekanom Filozofskog fakulteta profesor dr. Natašom Stanojkovskom-Trajkovskom, kao i specijalnim edukatorima Rumelijske prosvjetne fondacije u Istanbulu. Ja nisam plakao od svoje 13. pred jednom džamijom sred Skopske čaršije. Publika je uživala u bogato kulturnom umjetničkom programu s interpretacijama Burhana Šabana, zatim izvornih pjesama Sevdalinku, izvođenje grupe Almas. Neki stihovi Osmana Đikića su pretočeni u Sevdalinke. Akšam geldi, sunce zađe. Pa onda Đaurko mila tuga me mori. Kao i svima nama poznata Đela fato, Đela zlato. Ona meni doć do veče, doć do veče, Dilberče. Muzički performans Izeta Idrizovića i Jasmine Idrizovića. Kad pogledam sa bedema, vidim divan grad, Novi Pazar, moj zavičaj, najmiliji grad. Ne silazi sa čardaka i ne pitaj gdje sam bio, zašto su mi oči plačne,
zbog čega sam suze lio, zašto su mi oči plačne, zbog čega sam suze lio. YouTube zvijezde Erca. Kao i u igrama i šarenu boja narodnih nošnji folklornog ansambla Ljiljani iz Skoplja. Na kraju manifestacije dodijeljene su plakete od strane Ajle Erdin, predsjednice Rumenijske prosvjetne fondacije, s ciljem uspostavljanjem mostova kultura te ovu manifestaciju učiniti tradicionalnom i veličanstvenijom.